kita galang sportivitas. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Horas, kami Dewan Juri, saksikan final pertandingan catur YNPSK 3 besok Minggu pukul 13.00 hanya di channel Nelson Pandapotan Sitompul. Horas, horas, horas. Hai guys, saya Tandika Syarifuri dari SD 173349 Kota Binjang, Kecamatan Muara. Mengucapkan guys, jangan lupa saksikan live streaming turnamen catur ketiga besok Minggu 10 Maret 2024 hanya di channel Nelson Presiden. Horas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Horas, kami Dewan Juri, saksikan final pertandingan catur YNPSK 3 besok Minggu
pukul 13.00 hanya di channel Nelson Pandapotan Sitompul. Horas! 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 Hai guys, saya Tandika Syarifuri dari SD 1733 Kota Binjang, Kecamatan Muara. Mengucapkan guys, jangan lupa saksikan live streaming turnamen Cup Catur ketiga besok Minggu 10 Maret 2024 hanya di channel Nelson Presiden. Horas! Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Horas! Kami Dewan Juri. Saksikan final pertandingan catur YNPS Cup 3 besok Minggu pukul 13.00 hanya di channel Nelson Pandapotan Sitompul. Horas! 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 Hai guys, saya Tandika Syarifuri dari SD 1733 Kota Binjang, Kecamatan Muara. Mengucapkan guys, jangan lupa saksikan live streaming turnamen Cup Catur ketiga besok Minggu 10 Maret 2024 hanya di channel Nelson Presiden. Horas! Solidaritas, kita galang sportivitas.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Horas, kami Dewan Juri. Saksikan final pertandingan catur YNPS Cup 3 besok Minggu pukul 13.00 hanya di channel Nelson Pandapotan Situngkul. Horas! Hai guys, saya Tandika Syarifuri dari SD 1733 49 Sutabinjang, Kecamatan Muara. Mengucapkan guys, jangan lupa saksikan live streaming turnamen Cup Catur ketiga besok Minggu 10 Maret 2024 hanya di channel Nelson Presiden. Horas!